twagomba tubanze tubasabe mwese ku mpande zose abadivantiste n'ubundi muntu wese n'abisilamu muri ngaha mube abantu b'abacamanza beza ntimushigikire uza kubesha wewe wiyumvirire ukuri ntube nk'uburorerezi w'umukinnyi w'umupira ikigwa dufise uyu munsi kivuga kiti hagati y'umunsi w'isabato ariwo n'uno munsi hamwe n'umunsi wa ijuma ni uwuhe munsi uri mu byagezwe 10 by'Imana Imana yahezagiye ikongera ikaweza uko niko ikigwa dufise uyu munsi kivuga kandi wese buri muntu wese yifuza kuja mw'ijuru nta ugomba guhomba ijuru cyo gituma nabwiye ko muba abasiguzi kandi n'abacamanza beza ikawushira mu mategeko yayo nico tugere rero turahera muri Bibiliya itanguriro ikigarane ca kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri isabato yatangujwe n'Imana aha turi mw'iyinga rya mbere ry'irema aha nimwumve Imana iraremye maze ku munsi ugira indwi ikiraruhuka Imana yonyene niyo yatanguje isabato soma bakaba gusome kuko iminota ari 20 gusa ubwo ijuru n'isi binonosorwa kuremwa bo n'indimwo vyose Bandavusi ugira indwi yose ugira indwi ariyo banonosora ibikorwa byayo byose yakoze mu kuvugira hezagira ireza iratagatifuza ariko kunonosora iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose yakoze nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza mu kuvuga umunsi w'indwi kuko ariyo Imana yaruhukiye ko ibikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze umunsi ugira indwi Imana yarawuhezagiye kandi iraweza ari umunsi w'isabato ikibazo mbaza ngaha twereke muri Korani aho umunsi wa ijuma Imana yawuhezagiye kongera ikaweza ikibazo ngaha changamuke aha turabandanya Haleluya amen umunsi w'isabato Imana yarawuhezagiye iraweza muri Korani twereke aho ahanditse ngo nico cyati ngo je Allah narahezagiye umunsi wa ijuma ndaweza muri Korani kiri cyambe kuvayo 20 ku murongo w'8 kuvayo 20 ku murongo w'8 tugiye mu byagezwe 10 by'Imana ndasaba mu izina rya Yesu amina ayo amategeko 10 ibyagezwe 10 Unuka kuziriza umunsi w'isabato ukiri ngaho nyine isabato iri mu byagezwe cyo mu mategeko 10 y'Imana ikindi kibazo muri Korani twereke aho ijuma iri mu mategeko 10 y'Imana bandanya mu minsi 6 uzokorera yukora mu bikorwa byawe byose baregere neza kugira byumvikane cyangwa ariko umunsi ugira indwi ni wo sabato yanje jewe Imana yawe ntukagira igikorwa na kimwe ukora kuri wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umuguranokazi wawe cyangwa inka yaza bandanya cyangwa uyinyambukira aba iwawe uburungu bubiri kuko iminsi 6 ariyo jewe wahoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri ibyo byose ntaruhuka ku munsi ugira indwi nicyo cyatumye jewe wahoraho mpezagira umunsi w'isabato ntaweza ikigo turakimaze ikigwa kirerekanye yuko Imana yahezagiye umunsi w'isabato ikongera ndikaweza ikigwa ndakimaze wagiye nakimaze eka tugende muri Korani naho mbega Korani ndabisira mu muze murandika tubereke isabato muri Korani muri suratul Baqara Korani 2:6-5 Korani 2:6-5 2:6-5 changamuka na kwa yakini sawa 6:5 na hakika kari muti kumwamaze
mlikwisha kujua hali ya wale miongoni mwenu mwamaze kumva inkuru z'aba bandi bamwe muri mwebwe waliovunja sabato, bamwe bazirura isabato, siku ya mapumziko, umunsi wo kuruhuka Jumamosi. uno munsi ni Jumamosi. Rero isabato ni umunsi wo kuruhuka Jumamosi. Ndi muri Qur'an, muri suratul Baqara, Qur'an kigabane cha kabiri. Hanyuma baranya na tukawaambia, bacabwira ngo iki? kuweni manyani wadhalilifu, ni muri nkende zigayitse. Abo n'abantu bakengereye isabato. Hanyuma tembo hivyo tukayafanya hayo iterosha tubigira kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao, kuba icigisho ku bantu cyangwa impanuro imbono icigisho ku bantu bari muri icyo gihe na waliokuja baada yao n'abaje nyuma yabo, na mawaidha. hanyuma kandi kiba n'icigisho gikomeye ku bantu bubaha Imana. Niko havuga Mungu. Reka saho gusa kane ine n'indwi naho nyene harabivuga. Tujye kwereka isabato muri Qur'an zamurandika Abayisilamu muze gusubiramo mushite muhira. Kane ine n'indwi muri suratul Nisa. Bandanya kane ine n'indwi. Enyi mwepewa kitabu havuga ngo enyi mwepewa kitabu, yemwe mwahawe igitabo, nimwemere inkuru nimwemere twamanuriye biza byemeza ibyo mwari musanganywe, tutarafata mu maso hayo ngo tuhahotore tuharabishe ku nkomokomo canke tutarabavuma nk'uko twavumye ba bandi bazirura isabato. Kane ine n'indwi. Enyi mwepewa kitabu. Ego. Bandanya soma. Aha rero isabato tugomba turaywereka muri Qur'an. Muislamu ni wandike uze gusubiramwo muhira, nimwaze ngo tugo turabesha muri zita Qur'an ziraza ku meza ku bandi b'Abisilamu birimo no ahantu ego. Kane ine n'indwi. Kane mirongo ine n'indwi. Ego. Enyi mwepewa kitabu, yemwe mwahawe igitabo, aminini tuyateremsha yenye kusadikisha yale mlio nanyi. emera ibyo twabazaniye twamanuriye biza byemeze musanganye, kabla hatujazigeuza nyuso zenu, tutarafata mu maso hanyu ngo tuwapeleka kisogoni, ngo tuwarabishe ku nkomokomo au tukawalani, cyangwa tutarabavuma kama tulivyo warani nk'uko twavumye watu walio haribu utukufu wa Jumamosi, sabato, utukufu wa sabato, nk'uko twavumye abantu baziruye ubweranda bw'isabato. Iyo ni Qur'ani ivuze Mwenyezi Mungu na amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. Isabato ni amri ya Mwenyezi Mungu, ni itegeko ry'Imana. Shiragaho ikibazo twereke muri Qur'ani ahanditse ngo ijuma ni itegeko ry'Imana. Nimba ari itegeko ry'Imana mu mategeko y'Imana 10 ni kangahe? Haleluya, amen. Turabandanya isaha gusa kane 154. Kane 154 naho nyine turi kane 154. Turiko turabereka isabato muri Qur'ani. Nimwandike biri muri Qur'ani, nkaba mbereshe muze gusubiramo murabe ko bitarimo. Tubandanye ko nimero 20. Yego shakamuka na tukanyanyura mlima cyao, turatunga umusozi hejuru yabo, kufanya agano nao, mukugiranira isezerano nabo, na tukawaambia mtatubabwira tuti ingieni mlango kwa unyenyekevu, ingieni muryango mubwiyoroshi, na tukawaambia tubabwira tuti msiivunje siku ya sabato, tubabwira tuti ntimuzirure isabato. Namwe Abisilamu turabasomera Qur'ani, nimwumvirize iryo Qur'ani babwiye, ntimuzirure isabato. Bandanya na tukachukua kwao hadi ili duca tugiranira nao isezerano rya kirazira 763 Qur'ani aho hose n'ahandi. Turi muri Qur'ani tubereka isabato muri Qur'ani 763. 763. Time umwanya muze muratubwira. Sawa. Ego 763. Ego 163. Na wauliza habari za mji uliokuwa kando ya bahari, kandi wabaza inkuru z'igisagara cyari cyegereye ikiyaga, wakivunja sabato. Abantu bo muri icyo gisagara
siku ya mapumziko yao. Ifi zahora ziruka hejuru ku munsi w'isabato, na siku zisizokuwa za mapumziko ariko umunsi atari w'isabato hawakuwa wakiwajia. ntizigera ziruka. Na namna hivyo kubw'ivyo rero tuliwajaribu kwa sababu walikuwa wakifanya upotovu. Ni kuvuga ngo twaciye tubagerageza kubera bakora umuzimire. Ubwo buzimire nabwo ni ukuzirura isabato. Korani bivuze yuko kuzirura isabato ari ubuzimire. Nimuteye rero mutangure kubahiriza isabato, muve muri ubwo buzimire. Kigenda bivuze abagishareruya. Amen. Icyo bivuze rero oya ni Korani bivuze. Yesu ni Korani. Hanyuma 16:124. Korani 16:124. Ego hakika siku ya Sabato kandi mu by'ukuri umunsi w'isabato waliwekewa wale waliohitalifiana kwa ajili yake. Ariko hari abantu bagiye bawupinga bandanya. Na hakika kandi mu by'ukuri Mola wako mlezi bila ya shaka Imana ataheka atahukumu baina yao siku ya Kiyama. Imana izobahana ku munsi w'umuhero katika yale yaliyokuwa wakitalifiana. Kuri hivyo nirengagije maelezo wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa, kandi sukubahiriza umunsi w'ejo wa Ijumaa na kuiacha Sabato ngo utureka umunsi w'isabato kama ilivyo katika Uislamu. Ukukunda Uislamu bagira hinga gato abatusarira. Amen. Ariko mu by'ukuri uri Muislamu ukumva yuko Ijumaa ari kuyihera ukubahiriza isabato urindiriye urantunga ijambo rivuze riti Ijumaa so kuyubahiriza ahubwo ni mubahirize isabato. Rero ni mutangure guheba iyo Jumaa, iyo Ijumaa mutangure kubahiriza isabato. Turabana tubereka isabato mu isezerano risha. Naho Matayo 12:12 Yesu akora ibitangaza hanyuma araturekurira gukora ibyiza ku munsi w'isabato. Matayo 12 kangahe? 12:12. Nasoma wizi. Amina. None umuntu naruta intama cyane. Mbega none umuntu naruta intama cyane. Biremeye gukora ibyiza ku isabato. Biremeye gukora ibyiza ku munsi w'isabato. Uwogwara uwo ari we wese twamukiza twamutwara kwa muganga ku munsi w'isabato. Ibindi muratubaza tubandanye. Ibyakozwe n'intumwa 13:13 turiko turabereka isabato mu isezerano rishadaho. Shadera mu ijuru 13. Ego maze Pawulo n'abari kumwe nabo nawe bavuduka ipafo bari mu bwato. Yohana abasigayo asubira Yerusalemu. Ariko bavuduka baramiriza bashika muri Antiokiya ya Pisidiya. Ku munsi w'isabato binjira muri sinagogi baricara aho hari ku munsi wa kangahe uwo munsi w'isabato. Turi mu isezerano risha. Abatusarira. Amen. Abatusarira. Amen. Isabato inge tubanza tuyibereke kwanza mu ijuru cyo tukaruga gato igira mu mwanya ntuhere. Yesaya 6:2. Yesaya 6:6 kangahe? 2:2 ushikira 3. 6:6 2:2. Ngiye kubereka yuko isabato tuzoyiruhuka no mu ijuru risa n'isisha. Izokwama iriho no mu ijuru risa n'isisha. Twavuga amina. Kuko nuko ijuru risa n'isisha ibyo nzorema bizohora imbere yanjye. Uhoraho niko n'urubyaro rwawe n'izina ryawe bizohoraho niko Uhoraho agize. Igihe kizoza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi no guhera ku isabato ukageza ku yindi. Apana kuri Ijumaa. No guhera ku isabato ukageza ku yindi. Abantu bose n'abisilamu barimo bazohora baza gusenga imbere yanjye niko Uhoraho agize. Abatusarira huko bazosohoka nandikata gato. Abatusarira. Amen. Yesu oya tunya ikibazo niki muri Korani muri Magaremu muri Korani twereke nane ahanditse ngo byarakabuyiza naza igihe kizoza. Yego niko aranga
agize muyisishaho aho n'iyifisha ijurisha n'ifisha guhera irijuna no kugera gushika ku yindi irijuna abantu bose baje baraje gusengera imbere yanje urishobora uzoke gukuramo kimwe kimwe haleluya amen esende nini oya amen ndasubiramo twaberetse mu itangiriro y'uko isabato yashizeho n'Imana mu itangiriro igabane cya kabiri aho hari mu iyinga rya mbere ry'irema ukwezi kwa mbere kw'irema umwaka wa mbere w'irema ishizeho n'Imana namwe ndababaza ijuma neza neza mwubahiriza kubahiriza ijuma ikibazo hari ikibazo kubahiriza ijuma byatanguye ku munsi wa kangahe ufatiye ku irema iki ni ikibazo cy'ubwenge ku iyinga rya kangahe ufatiye ku irema irema ni hotera niho gutangurira ukwezi cyangwa ikindi kibazo cy'akamuka ukwezi kwa kangahe ufatiye ku irema umwaka cyangwa mu kigini umwaka wa kangahe ufatiye ku irema cyangwa mu kigini bitangije nande ufatiye ku irema cyangwa mu kigini muri Korani byanditswe byanditswe shema kingaha mbagije muri Korani bakizarura iyo barumva kandi byumvikana urakoze cyane turiko ndamwereka tubandanye rero izakoze n'intumwa cumi n'indwi ku murongo wa kabiri isabato yashizeho n'Imana ibyabazo nyuma cumi n'indwi ku murongo wa kangahe wa kabiri tureka isabato y'isezerano ni Pawulo nk'uko yamenyereye nyuma y'uko Pawulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo amara amasabato atatu apana mayijuma amasabato atatu avugana nabo ibyo mu byanditswe aho ni isezerano risha turiko turabereka isabato mu isezerano risha tubandanye n'ibyakozwe n'intumwa 18 umurongo wa 4 taramuka 18 umurongo wa 4 yego ahariya n'abaho mu isinagogi amasabato yose harima haleluya amen haleluya amen usamukuru kinya kuragora turiko tureka isabato mu isezerano risha tugende naho Yohana yerekwa hari ku munsi w'isabato ibyashize Yohana igabane cya mbere ku murongo w'icumi ikigabane cya mbere umurongo w'icumi Yohana yeretse ku munsi w'isabato handitse ngo yego ku munsi w'Imana nari muri mwemo numva inyuma yanjye ijwi rirenga ry'inzamba mu kigiriki handitse ngo kari sabato isabato mu kigiriki ni sabato kari sabato ku munsi w'isabato yari muri mwemo Yohana hanyuma arerekwa ndasubiramo rero isabato narerekanye yuko tuzoguma tuyiruhuka n'uno munsi gushika mw'ijuru twabisoma muri Yesaya 6:6 22 gushika 23 ndasubiramo muri Korani twereke kubahiriza ijuma iyi mukuru uyu munsi ko twaberetse ko twisabato yatangujwe n'Imana mw'iyinga rya mbere irema la création niyo hotera niyo ntango rero irema ko ariyo bitangura ko byose ufatiye ku irema kubahiriza ijuma byatanguye ibi mukora kubahiriza umunsi wa ijuma byatanguye ku iyinga rya kangahe ufatiye ku irema ukwezi kwa kangahe ufatiye ku irema umwaka wa kangahe ufatiye ku irema byanditswe hehe ufatiye muri Korani kandi byatangujwe nande ikibazo kirumvikana cyumvikana ndiko ndabisubiramo hanyuma turabona ko isabato tuzoyubahiriza mu ijoro risha n'isisha nanjye ndabaza nti mutwereke ijuma aho ijuma muri Korani mutwereke aho muzoyubahiriza mu ijoro risha n'isisha ngo ndakwereke ahantu maze kuhakwepa kandi ntibaze guhabwa ibintu bitari byo Korani 6:2 ku murongo w'icumi
yewe ndahazi ngo babwira ngo mukumva kano ka ijuma genda musenge hanyuma birangiye cyamugenda mu bikorwa byanyu saho ndiko ndakubaza sivyo ivyo virgula bizana twereke mu ijuru risha n'isisha apana ngo genda musenge murangije genda mu bikorwa byanyu ivyo sivyo ndimwe mu ijuru risha n'isisha aho muzokubahiriza ijuma guhera ijuma gushika ku yindi ijuma abantu bose bazaza gusengera imbere yaje ndabajije muri Korani muri Dagayemu muri Korani twebwe twerekanye yuko isabato tuje nyubahiriza hejuru risha n'isisha tujekurana guhera ku isabato gushika ku yindi sabato abantu bose tuzaba dukorana dusenga Imana natwe twereke ijuma mu ijuru risha n'isisha murakoze Yesu ashimwe izina ry'Imana ntabwo cyubahiro kumbure naraje mu bibazo 9 haja nagiye na kumwe bakweta macyubahiro cyanyu nagiye kubaza na kumwe mukweta twanditse ndagira mwanditse السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سيابو يابو ينغاها يابو يقول banzukuri nizoko siyabو yabو yingaha ko turaje tugusuzume buryo kwiyasaba tuvuga ku munwa buryo twubahiriza buryo turaje ibyo kuvuga ku munwa birahetse ndaje banzukuri nizoko sabato narize kuvuga na kimwe mu byo n'sabato bubahiriza nabi buryo ndaje nibyo kwanda amabuye nk'abana bo muri quartier ukazufata amabuye ntakujya abana biga muri quartier amito yiho ngo tumusuzume abana ndagenda gusubiza kuri twa budu by'Isabato unabyumva gusa abana bigukonye abana niko biga batora amabuye urahawe kazi minota 20 نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كوا كريستو بديفانتيستي نبقى ميفانزا مريبيشي أمره جمانا برينام الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد إنه شمرا أرى الله سبحانه وتعالى nongera sabira amana bishobye sakara kuwasozereje mwarabahanuzi kizigeza mu ntumwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam icyagatatu reka shimire uyu pastor buri pastor cyange uri mujinama pastor tego mutwiriwe naje rero reka nagushimire pastor sino kugayira ariko ukurumana gushimire ubakwanza nagusigura kuri ibyo yagusiguriye mu Kristo pastor gatara 11 abaheburayo kugira ngo ndamwigishe kamwe ku kandi hera ngaho kwanza igitabo cy'abaheburayo ikigabane cya 5 murongo wa 11 kugira ngo bese mumenye tuko turaganira nabande kwanza inyana bigira iti uko abakristo bakwiye gukura mu by'Imana uyu mugabo bwandaro mu Kristo bibiliya ati uko abakristo bakwiye gukura mu by'Imana bivuze mu by'Imana cy'amagabo avuye ngaha nubwo mbona umugabo yambaye kosime acara umwana muto kadogo ungari pepe inyandikira abanyanya mwana muto ndiyo tumafise ko byishimye kuvuga kandi bigoye isobanura ndiyo kuko mwabaye ibitumva naho mwari mugeze kuba bigisha nubwo ngabari mwarimu muri kurigisha kuko mumaze igihe kirekire mwiga ndiyo mukwiye kongera kwigishwa n'abamenyeri vya mbere vy'itanguriro ry'ivyavuzwe n'Imana none kujana mw'itanguriro ndakora kibari tujya riruhukana mba kandi mwahindutse bakwiye gutungwa n'amata urasire kugaburira imyumbati amateke ibijumbu n'ibiharage ndakugabira agafyufyu amata yoroshe nikumuhoboye ndamumusururu si ukugaburirwa ibyo kurya bigumye ndiyo nukutunzwe n'amata ataramenye ijambo ryo kugorora
uragororoka utari umupagani wa pasitori kuko abari uruhinja havuye uruhinja ngaha havuye uruhinja kwezi niwe ruvuye aha burya ndagere murapoze ndagirira mu by'Imana umuyisilamu ndaje hari hahagaze uruhinja nga ruhinja ndaje ndakwigisha mwarimu hari ijambo yavuze ngaha niba mbona asize ngaha sinzi ko mwana yiga muri gardienne wiga muri sinovuga ko mu wa mbere muri gardienne kweli bige bazo byose asize hajya goma ndabifute kuje ko zizenze zingahe zibiri zonyene yavuze ati ngo no mwijuru pazoruhuka iki isabato we mwijuru n'amagogwa kuko isabato n'amagogwa mwijuru kuta kugikirori kweli mbega Yesu yembatse Yesu mbega Yesu wowe nawe mwijuru uzoruhuka isabato cyangwa uzobigenza gute Matayo 26:9 Matayo 26:9 baza nibarite kwanza Yesu inyandikira mu bwiriti ndiyo sanga kari bwayumve reka mbaze Yesu kazoruhuka isabato cyangwa azokwita umusosi hagira ati ariko nababwira yuko uhereye none ndababwira uhereye none azokongera kunywa kuri izi nzabibu zanyu Yesu ati sinzongera kunywa kuri nzabibu zanyu ugashitsa kuri wa munsi nzosangira namwe ugashitsa kuri wa munsi nzosangira namwe umutobe wazo mushasha ubwami bwa data ubwami bwande bwa data ujya nange azoruhuka isabato mwijuru uzokwisha n'inzara wowe Yesu ati nzoza kuba iki yebana imitobe mubita n'ipira bimeze neza safi ujya nange azoruhuka isabato mwijuru uraruhuka tukedi kirimo twebwe abenshi na Yesu niturimo iryo juru rya biryoheye abadivye ijuru ryo kuruhuka na Yesu najya ryo kuruhuka isabato Allahu Akbar erega hari uko warushe erega mwarimu none mwijuru hari imizigo muzaba mwagiye kwikorera erega barikoreye erega baragowe erega mwarimu barahigwa utazi burya ni isabato irafise abayihawe n'abahawe isabato baza kubadondora kamwe ku kandi kugenda bikwigishe kuko hari abantu bita muri bitabaraba mu kurya dunyuri ni bya bintu usanga inyondwe yumeye ku rusati nk'abarayiriye yarapfuye kera barayihejeje kweli ni kurya mugabo ameze kabisa yagiye gusoma 2 itanguriro ko ndahamwigisha yasome 2 itanguriro yarutsa ijuru n'isi bironose kwa kuremwa bene ibirimo byose abakisha muri kirengana abesilamu ijuru n'isi binonosogwa kuremwa hamwe n'ibirimo byose ndiyo ibirimo byose by'isinzi ndiyo ku munsi ugirindwi ati ku munsi ugirindwi Imana inonosora ibikorwa vyawe yakoze bagusaba ugende gake mwarimu ati ku munsi ugira 7 Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze mbega ko yanonosoye yararuhutse cyangwa yarakoze ngira ntazi icyo bita kunonosora mwarimu akabazo gahari uwanonosoye aya mashuri mu bafundi bakaza kugira kontrole kunonosora uyu munsi barakoze ntibakoze barahembwe ntibahembwe badive ngo naba yakoze aba yaruhutse Imana yarakoze imaze kugira kontrole kubyo yaraba misuno mu ijuru ihejeje yaciye yicara mu nganji yayo kubera ko bakiri abana bakiri inzoya bibaze ngo yaciye iruhuka yenda kwiga Imana iraruha Imana niruha mbega Yesu kuhavuye ngaho umudive mbega Imana byoshoboka ko iruha ikaruhuka cyangwa wigishije ngo iki 5:15 Yohana 5:15 yandikira babwira iti ndeke kubaza wenje nibaritse Yesu umunyabwenge pana wewe uno muntu aragenda abwira abayuda ko Yesu yamukijije Yesu yarakijije umuntu yaragwaye wavuze watanze ariko ngaho muri Matayo 12:2 ngo gukora ikiza ku isabato ngo nta kibazo Yesu yakijije umuntu agwaye ku munsi w'isabato abayuda b'abadivantiste bagenzi banyu basokuru banyu bamaze kumva ko Yesu yakijije umurwayi ku isabato umva icyo bashatse kumukoreraje nicyo cyatumye abayuda bahama Yesu nicyo cyatumye abadivantiste bahama Yesu ngwiki bahama Yesu ngo yagize iki kuko yakoze ibyo ku isabato nabyo mwaramuhamye Yesu ko yakoze ku isabato yari yakijije umuntu agwaye niyo wacuza ngo gukora ikiza ku isabato ngo nta kibi ariko
wawe baguma mugandagure Yesu abona buzukuru mwebwe muri nzukuruza abo tugo wawe yashatse kumugandagura amatohoza Mariya yaza gukora amatohoza yabashatse kugandagura umwana wiwe tuzomuka mu badive urutoke hari hano mu badive kwere bo bashatse kumugandagura Yesu iyo ni kirabanyanya amatumbe Yesu arababwira ati yababwiye ngo iki data arakora kugeza n'ubu Yesu arababwira ati data Imana yo mwijuru nagira uruhuko ngo data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora nanjye Yesu nagira iki ndakora nicyo cyatumye abayuda barushiriza kurondera ingene bomwica nicyo cyatumye abadivantisite barondera uburyo bomwica kumbe niba bishege murimo zizi n'ibije n'abicanyi kwica murabishoboye n'abicanyi sasa tuzokwa amadukoko na gatanu ijuru arakora na Yesu arakora none ko Imana ikora iminsi yose nimwaza kutwica kuko mwashatse kwica Yesu twebwe dufise ingufu zatu z'abahonda kandi n'abagore babo baravyara ku isabato si ku isabato gusa reka ndaguha amakuru bataza pasitori ukwezi guheze aja guhabwa umushahara kandi awuhabwa kubera ko yakoze ku munsi w'iki w'isabato ukwezi kuvisa amasabato angahe ane ukwezi guheze ashagera guhabwa iki umushahara ni kubera iki batamuha umushahara kwe kwera yakoze kuwa mbere baramuhereza yakoze kuwa mbere baramuha pasitori bamuhemba ko yakoze kwiki w'isabato webwe muraba abandi gusa murabesha babakirisa ngo ruhuka wowe bagacakureza agajahara mu minsi niko gacugira imburuzi ugatangwa kwiyagaga nk'uko kuza murahenda abantu ni nk'uko bazegeranya ku isabato none kigira cyo none navuga ibyanyu byarahinyutse kweri byarahinyutse kabisa kuri kihana mwarimu kwigira mwarimu wa Qur'an ujya mugabo ati muri cyo bakara baye mu 5 kwice Qur'an nayo inyoye guhera nkiva mu nda kwa mama gushikino munsi kada ikwigishe rero kabiri 5 ndamujane kwishuri madrasa kabiri 65 mbaje kwikinga kuora handinda na satani yavume kuzina jimana nyali mbabazi yali muwe ndiyo kandi mwaramaze kumenya bamwe bahemuka muri mwebwe bene Israeli ni Gabrieli ariko arahereza inkuru nziza Muhammadi y'ingendo n'imico y'ihanga rya Israeli ryahanga ryahabwa amategeko y'isabato rihabwa n'isabato Gabrieli kubwira Muhammadi ati waramaze kumenya babandi bahemuka kwiki kwisabato bice bigenda gute bene Israeli ati bene Israeli hagarara kumba bari bahawe isabato sabarundi ni bene Israeli kandi bavuze Israeli n'abahungu 12 babyaye na Yakobo yababye ku bagore bangahe bane ikibazo gihari ko wishira mu isabato mbega uvuga ku mugore wa kangahe wa Yakobo uvuga ku mugore wa kangahe ko ukunda kujya dunyiri gusa kujya dunyiri murabikunda kweri bandanya mwarimu turabandanya harabandanya hati maze tukababwira tuti maze rijahanga rya Israeli bamaze kugaragaza amatiko y'isabato maze tukababwira tuti ni mu bingene ziteye isoni ni mu bingene ziteye isoni ujya ziganyende mubona zijya ni basokuru bari n'abasabato b'Abanyisirayeli bege n'abasabato b'Abanyisirayeli burya nacu gusuze neza wasanga ufise umuriro wasanga ufise ni muri musabato haja wasanga wicaye kureza umusabato wasanga wicaye bamaze kurerwa amategeko y'isabato mwarimu Imana yacibahindura iki inkende kubera iki Imana no mategeko y'isabato muri kira mwarimu bamaze guhabwa isabato Imana yacibahereza amategeko za muri Bibiliya kuvayo 16 uhera 9 kuvayo kubera uyu mugabo avuye ngaha hari ijambo yavuze ati uziruye itegeko yavuze ati kuzirura isabato ni ubuzimire kweri reka mbandine gusuzume wewe mbega wubahirije amategeko y'isabato cyangwa nawe waziruye 16 kuvayo inyandiko yababwira iti ko nabahaye isabato ko nabahaye isabato nicyo cyatumye mbaha ibyo kurya by'iminsi 2 nicyo cyatumye mbaha ibyo kurya by'iminsi 2 kuwa gatandatu umuntu wese
naguma ahari. hagarara ino munsi ko kuwa gatandatu ko abahawe isabato baguma aho bari mubyo mwaje gutenga kurusha abandi. Mwaje gukora iki? niba mutazi isabato abahawe isabato basanze muri toilette bagumayo muri toilette Cyarazira kuvaho. Cyarazira no kwiyaga uruda rukuriye cyarazira kwiyaga no kupuza cyarazira ariko gacupa iyo wavuye gushika ngaha we mwabagabo bari muri ndiyarya Nibyo kurya byo by'iminsi ibiri babitoreye. nibyo kurya by'iminsi ibiri bahabwa bivuye mu ijubiza abamarayika byitwa manu kandi byapimwe ku munzane witwa omeru mbega mwebwe mwabitoreye hehe Ibyo ku mugoroba ntibitubwira aho mwabitoreye. nimba mutaraba abandi mwabitoreye Harabandanya. ndiyo Harabandanya hati. Umuntu wese naguma ahari. umuntu wese naguma ahari Ntihagire umuntu yegayega ku munsi ugira indwi. ntihagira umuntu yegayega ku munsi ugira kangahe indwi abanonose ukuyegayega batambutse Ego kwera. kuba mwarenze itegeko ry'isabato ryo kuyegega mugatambuka umva ikindi mukwiye gukorerwa mwebwe ubunyisho tubakorera nimba muri abasabato muce munyemerera tugishire mu ngiro ubunyene Umviriza kano kantu. Ab'inzu ya Isirayeli bitwa tunumano. izo njya bavugwa zitwa manu ab'inzu ya Isirayeli. mbese muri abanyisirayeli ko muri abarundi Ni kubaga karangamuntu turara. reka n'akagamuntu usanga iswahili yitwa matiyasi niko usanga isi yitwa matiyasi None muri Isirayeli harimo nitwa Matiya. nageze na nibyo bazi Isirayeli ni igihugu. nabyo bazi kandi muragowe aya ni amategeko ya mbere bahawe iki isabato ayagira kabiri soma 3:5 hera rimwe kuvayo Igitabo cyo kuva 3:5 umurongo wa mbere. nyarutsa twende umunyamwarimu Inyandiko iragira iti. Mose ati Mose akoranya ikoraniro ryose ry'Abisirayeli. Mose wundi yahabwa isabato ryo wasomye muri kuva 22 ko naguhaye isabato ugere karavugwa Mose yacakoranya ikoraniro ry'Abisirayeli bigenda gute Arababwira ati ibi ni byo Uhoraho yageze. ati ibi ni byo Uhoraho yageze yavuze ko mukora iminsi 6. Abari ibikorwa bikorerwa. Ariko ugira indwi uzubabere uwera. ariko umunsi ugirindwi uze ubabere uwera ube isabato yo kuruhuka bihebuje yerekeye Uhoraho. Utagira igikorwa na kimwe awukorako. uzagira igikorwa na kimwe akora ku munsi w'isabato aze yicwe. akarere karaje rero kitegeko rivuga tuzokora ku munsi w'isabato azagira iki aze yicwe. ino munsi abadaritse bakoze abanyamutari banyonze abageze amakinga bayagejeje abadanaje bageze iki badandaje abanyi bagiye kugira iki kurima mbega mwishemo bangahe mutunze n'ubuhanga bw'abantu mwagandaguye mwinshi no munsi. Erega aya mashuri twayubatse ku isabato kandi barayiga. kandi n'abana bo baza kwiga ngaha kandi baricaye ku mashuri yose ku munsi wa kangahe w'isabato. banda iyo nyandiko nzabumvirize hasi inyandiko y'abirabandanya. nyaruka mwarimu ntimuze mugeze umuriro mu mazu yanyu. ati nimuze mugeze umuriro mu mazu yanyu iyo ku munsi w'isabato. ino munsi mwagiye mushurije imishushu imiceri n'ibiharage n'imisuru n'ibyayi mwanyoye mwebwe bivuze ibyo muro mwatanye ino munsi mwe mukwiye kwicwa mwebwe byasaba na regide zicisha umuyaga nkuba. byasaba ko tubica nimwajya muhibye imisuru n'imiceri n'ibiharage abandi amateke n'ibijumba nimwacanye ujya mwari mukwiye kwicwa mwebwe mwarimu Naam. Transeke kenze kuva nyarutsa Transeke kenze kuva hagira ati nyarutsa n'igicaniro cyo kweserezwa. Transeye kenze safi. nyarutsa mwarimu mwanyu ko agenda nagezeyo. Inyandiko iragira iti mwumvirize neza. mu minsi 6 abari ibikorwa bikorerwa. ariko ugira indwi n'isabato yo kuruhuka bihebuje yerekeje Uhoraho. uzogira igikorwa na kimwe akora kuri wo azagira iki ku munsi w'isabato ntazabure kwicwa. nimba mwebwe muri abasabato bukuri genda mufate bajya bose ko barakura ku munsi w'isabato bakoze mubagandagure mubakure ko imitwe cyo tumenya ko mubahiriza iki isabato niba mutayirenze genda mubice. turi muri leta nziye genda mubice agira uwo mukora baca baba basi ni imyaka nka 50 niyo baca babagema kubera iki mwarimu Yesu by'isabato ntibyamuraba Yesu amaze kumenya ko hari abantu bigenwe n'abasabato bubahiriza isabato hari igikorwa yabahaye bategeza gukora
reka ndabasuzu niko mujye mwagikoze ni 7:2 Yohana 7:2 nyandikira giriti ndiyo Mose yabahaye gukebwa ati Mose yabahaye guseramurwa ni kwavuye kuri Mose ariko ni kwavuye kuri Mose ni kuri basokuruza banyu ndiyo kandi murakeba umuntu kwisabato Yesu ati kwisabato y'umusiramu abantu niba murabasabato ino munsi mwasiramuye bangahe ga nimutwereka imisore mwasiramu n'abagabo mwasiramuye ino munsi kwisabato niba murabasabato mubatwereke nimutwereke niba mutarindi yaje mwasiramuye bangahe wewe bakenyezi n'abadamu yazimwe mwafasha amaguru n'amaboko baratwereka aho basirama abagabo ino munsi yego nukuri niba atari inyaje aba ngaba tweretse ati uwa mbere nguyu wa kabiri nguyu mutweke bakamuhetse ku gitigiri kweli atavuga ijuma 6:2 suratu Juma 6:2 mu gitabo cy'Iranda Qur'ani jameni isabato na ijuma ntabwo bisa kubera ijuma si kiruhuko ntabwo bisa kandi abese mutweke nituruhuka ndikumwe kujya na Yesu atagize iki ataruhutse no kujya Imana itagira iki itaruhuka so 3:9 inasema bismillahirrahmanirrahim ndiyo mwabemeye ndiyo ni ategwa akamu kumuko kisengesho ndiyo ku munsi wa Ijuma ego ni munyaragase kuri nazalo ati mwebwe abesiramu nimumba bahamagaye umuhamagaro ku munsi wa Ijuma ati nyaragase muri kibirimo murimo mugende kuri nahaza guhimbaza Imana yemwe mu isenge munareka ibidandazwa mu bireke ibyo nibyo byiza kuri mwebwe iyo muba mwari mubizi ndiyo isengesho niryarangira imagine ati fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghi min fadlillah gisengesho niryarangira rero subira mu mirimo mucyo kwiragira mwisi ndiyo murondere ingabirano zawo ndiyo kandi ni munina heze abakeshi ndiyo kugira ngo mutunganirwe hagarara ijuma sikiruhuko wapi cyangwa ndakubwiye kwitanyisa abatuna ijuma na mu mutwe bagira iki bagucanga haba hari ikibazo kandi dusenga ubudasi kujya byabaye kuri Yesu na kujya biri mu ijuru n'ibiri dusaba twamazoraho ubudasi abitezo nekwe bambe 5:17 nyarutsa inyandiko igira iti nuko musenga ubudasi ababingwa baca bajya ropo bakashaja kuruhuka muragowe none bavuze ku isabato gushika ku yindi sabato nagira ni misi yose kure juru kwijuma gushika ku yindi ijuma wambere gushika ku wundi wambere ubudasi yani Bibiliya isabato ifise banyene n'abanyisiraye nabo nyene yarabananiye mu Kenya turaji salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh asante sana bashiriyo mikoro nimusubire kwidoga uvuze ngo mwebwe umego nabo bakiri sumbu y'inyuma barimo atoma ku rutoki nyene uko mbwira ati ngo wewe ingo ubu musuzuguye uvuga ati wewe kugira ngo amenye wari ushaka ngo mwebwe rega bari ngaho abo intama zazimiye atoma ku wewe nyene siwewe urutari urahisumbuye harutabara urahawe kazi mwenyekiti ibyo kudoma ku rutoki ibyo ntangorane ukuganya Haleluya amina murambona ariko murambona yo ibibazo yakwefye jembere ko bandari hagarara hejuru haleluya amina mfise iminota 15 kandi mwebwe nimwe muri abacamanza siyo muri none twese nta numwe no muri aba twese dushaka kujya mu ijuru yego ariko ikinyoma Imana yonyine izoza kukura mwatanguye kuraba arinza ava ngaha atavugiye ijuma kw'Imana yayejeje arinza ava ngaha atavugiye ijuma kw'Imana yishize mu mategeko yayo mwabyumvise yego ndamunaniye kabisa
banamubajije bati muri Korani tanga ikigabane kimwe aho Imana yejeje ijuma, sibyo? yego Tanga ukwezi, tanga umunsi, byanditswe hehe? n'umwaka afatiye ku irema. Mwabibonye? Ariko muri Bibiliya Itanguriro 2 uhereye ku murongo wa 1 ugeze ku murongo wa 3 byose birahari. Nawe uce wishushanya kuko Korani muvuga ngo cyakorotse kiva mu ijuru. Murazi ko ubuswaganye kuko kuva nijoro narababajije cyakorokeye he, cyakorokeye kwande, bambwira ngo bazonyishure ejo, sibyo? Bazabibutsa bazonyishure ejo. Dusomiramwo ndasoma mu murongo wa 2, ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ku munsi ugira indwi, ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi, iruhuka ku munsi ugira indwi para ijuma cyambere umunsi ibikorwa byayo byose yakoze. Ntibabanya nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi. Mwumva yahezagiye ijuma? Oya, komeza. Iraweza. Mwumva yejeje ijuma? Oya, komeza. Kuko ariyo Imana yaruhukiye ku bikorwa byayo, ibyayo byose ibyo yaremye kandi yakoze. Haleluya. Amina. Imana ihejeje kurema ku munsi w'umunani mwarumvise irema? Oya. Yaciye iruhuka, yanagashishijemwo ngo ikiravyagira. Korani 3:2 ku murongo wa 4. Korani 3:2 ku murongo wa 4. Byo yejeje kurema yararuhutse iravyagira. Mwari munahashitse. Soma. Mwenyezi Mungu ati Imana ndiye aliyeumba mbingu na ardhi, niwe yaremye isi n'ijuru na vilivyomo baina yao muri mwo byose kwa siku 6. Mu minsi gahe? 6. Hanyuma ikikora iki? Na akatawala kwenye kiti cha enzi. Hanyuma aravyagira ku ntebe yiwe. Haleluya. Amina. Na wundi munsi yavyagiye yaumul sabti. Yaumul sabti. Mukwiye gusobanura abantu. Aho duheruka mu cyanguzo bigisha ngo yaumul jumu'a ngo niwo munsi w'indwi, ariko numvise watanguye hano rwo mutari mu bubizi, yanjoheye kuba yavuze ngo yaumul jumu'a ni umunsi wa 6, yaumul sabti umunsi w'indwi, avuga ati yaumul sabti umunsi w'indwi, yaumul ahadi avuga ko ari umunsi wa mbere. Yego aho bukera. Urumva? Yego bari bakwiye kubanza kubigisha kuko abisilamu benshi hano bamenya ngo yaumul jumu'a ni umunsi w'indwi. Yego turabifise mugomba mu makamera ahandi turabifise kandi mu bayobozi banyu turabibereka mubishatse. Yaumul hamisi bamenya neza yuko ari umunsi wa 4 bobo niko bazi. None ndakubaze muri Korani ntiyanditse ngo Jumamosi? None Jumamosi nyumva ari nko ku munsi wumva ari kangahe? Nyumva ko ari Jumamosi, sibyo? None Jumamosi mumva batavuga ngo niwo munsi wa mbere uri kurasoma mu Giswahili, muragenda mugafute, sibyo? None nabyo bari bari. Reka twibandanyirize. Haleluya. Umbiriza ikinyoma kiri hano w'isabato n'amagorwa. Nacenda kandika aze kuduha inyandiko imwe aho isabato bisobanura iki? Shiri kibazo ngaho shiri kibazo ngaho ikindi erekana aho isabato ari amagorwa. Erekana aho isabato ari amagorwa. Haleluya. Amina. Ngo kunonosora ngo baranonosora keneye kumenya ingene Imana inonosora, sibyo? Kubera wumvise kunonosora ni nk'ahantu hataba hameze neza ikakigorora, sibyo? Nimba Adamu hari ahantu yari agondamye amaguru ikakigorora, nimba bitari bimeze neza turi kumwe. Dushaka rero mutubwire ingene ibyo yaremye Imana ingene yabinonosha. Shira ikiri ngaho zerekana kugira ngo twumve duti hari ibindi bikorwa Imana yakoze ku munsi wa kangahe? W'isabato. Ariko ikintu cyitwa kunonosora Imana yakoze. Haleluya. Amina. Itanguriro 2 ku murongo wa 3 wumve ivy'Imana yakoze. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ari muze kubipinga shirako. Nuko Imana ihezagiye uwo munsi w'indwi. Inonosoro yakoze ku munsi w'indwi nuko yahezagiye umunsi w'indwi iraweza. Nuko yejeje ku umunsi w'indwi cya kabiri nuko irahezagiye kongera ikaweza. Ikigirane kuko rero ndasubira ndabandanya.
kuko ariyo imana yaruhukiye ku bikorwa byayo, yaruhutse ku munsi ugira indwi, kuko ariyo yongera weza, kuko ariyo yaruhukiye ku bikorwa yaruhutse byayo ku munsi ugira indwi, yejeje umunsi w'indwi, yahezanye umunsi wa kangahe? w'indwi. Mu bikorwa uza guhiga kuva ku wa mbere Imana yakoze yanonosoye ni ukweza, ni uguhezagira, ni ukuruhuka. Ibyo nibyo yakoze ku munsi w'indwi. Ukaronka ikindi gikorwa cyanza kuba umuyisilamu hano, nimuriko muranyumvaga yemwe? Mukuru bucacanya ngo hari ibindi bikorwa yakoze, mukaca mufata abantu mukayorera kuzirura isabato. Honyine n'igihugu cy'u Burundi kizobaburanya mwebwe. Igihugu cy'u Burundi gifise amategeko avuga ati abantu bafata itegeko ry'isabato kubera tuzi ko mwubahiriza amategeko y'Imana, toranya uwundi munsi mwitoreye. N'igihugu cy'u Burundi bogiha umunwa cyo bagiriza mwebwe. C'est une laïque. Aleluya. Toranya uwundi munsi muruhuke, Burundi butameze neza, mukaca mufata mukaza kuzirura amategeko. Burya Burundi burababara nuko mutabizi. Imana yatanze iminsi 6 yo kugira nde? Yo gukora. Hanyuma kuvuga ngo isabato n'amagorwa nukutamenya. Yesaya 5:8 ku murongo wa 13 mwigisha isabato. Niwakura ikirenge cyawe ntukanagira isabato. Umiriza, so gukora gusa. Niwakura wowe yibagije hano twaje kuzirura isabato. Niwakura ikirenge cyawe ntukanagira isabato. Ukareka gukora ibyo wigomeye ku munsi wanje wera. Umiriza, ivy'Imana yanga ko dukora ku munsi w'isabato nibyo twigombeye. Ariko ukita isabato umunsi w'umunezero, ujya naho ngo umunsi w'amagorwa. Ariko ukita umunsi w'isabato iki? Umunsi w'umunezero. Nturondere gukora ibyawe, reka guhiga gukora ibyawe. Ibintu bibuzwa ku munsi w'isabato ni ibikorwa ndora twebwe, ariko ibikorwa ndoramana ntibizirura isabato. nturondere ko munsi bihagarara mbere y'abandanya. mbere y'umunsi wanje wera ukawita uw'icyubahiro. Wigereze ngaho. Haleluya. Amina. Ibikorwa ndora twebwe, ndatanga akarero kuri Yesu. Mu nzu y'abamwe Yosefu yari umubaji, sibyo? Ibikorwa ndora twebwe nukuza kutwereka aho Yesu yigeze agenda no kuzana imbaho ku munsi w'isabato. Mugabo gusengera umuntu, icyo ni igikorwa cy'iwacu, icyo ni igikorwa cy'Imana. Batanguye gukwepa. Reka twibandanirize. Reka twibandanirize. Haleluya. Amina. Mureke kubumviriza tujyane. Gukwepa ikigwa nta ngorane, reka bakwepe. Tubandanye. Ndaba musomyi. Haleluya. Amina. Nimutekane abariko baragenda nibatekane barandanye. Turi kumwe. Umvirize rero. Ibikorwa by'iwacu nibyo bihagarara, mugabo ibikorwa ndoramana bibandanya bigirane bikoreka bibandanya. Iyo umubyeyi yotwara imbanyi ku munsi w'isabato ibise byamufashe akaca yibwira ngo rindira ngo isabato ihere ngo ndakubyara, imbanyi yo mwumvira nuko ni igikorwa cy'Imana, si igikorwa cyane cy'uyo mubyeyi. Ariko gufyatura, gukora umumotari, ibyo ni ibikorwa bituzanira iki? Inyungu. Jana usanga inzu iri kirasha ngo nambaye amakositime ngiye gusenga nkabandanya ngende ngo ndiko ndubahiriza isabato. Iki ni igikorwa cyiza ndoramana, mbwirizwa kuzana amazi nkagirane Hatimya. Ariko kubijanye no kubahiriza isabato, haleluya, amina, Imana itubwira duhagarika ibikorwa by'abandi cyacu. Naye handi kugenda ugiye mu ivugabutumwa subira byakozwe n'intumwa 13 here 13 byakozwe n'intumwa yako ingana cya 13 ku mwaka wa 13 bagiye mu ivugabutumwa umviriza naje mwigisha. Yego vuga. Ndasoma mu izina rya Yesu. Yego ubundi baramurorera maze abare n'abari kumwe nabo bavuduka Ipafo, baravuye Ipafo bari mu bwato. Yego bafata Iperuga y'Ipamfiliya. aho bagiye Iperuga, Yohana abasigayo arabasizeyo asubira Yerusalemu. we bacarasubira, ariko bavuduka Iperuga bararamiriza abo baragiye bashika muri Antiokia ku munsi w'isabato. bace bakora iki? Binjira mu isinagogi bace bakora iki? baricara. Arerunguruka Burundi muri mu gikorwa ndoramana baze kutwereka icyaha kimwe cyangwa aho bakura isomo yaho ari umwisirayeli cyangwa undi muntu wese yagiye mu ivugabutumwa Imana ikamuharura ku icyaha.
ikibazo kindi hajya ongeraho byumvikanaga rero kindi hajya acanamuka hanyuma baturondeye uwundi yagiye mu ndimo yagiye kubaka yagiye kurima turi kumwe ego uretse ibi bikorwa ndoramana hanyuma naharugo kw'icyaha haleluya amina n'akantu kambabaza ashaho ntibakora ko Yesu ari mu ivugabutumwa y'abigishwa bagaca mu ndimo bakamyoza ingano hakajaba abagabo nk'aba ngo Yesu ngo araziruye isabato kandi kumyoza byari bisanzwe ari itegeko rihari haleluya mina umviriza rero Abalewi 20 umurongo w'icumi nibariza ikibazo nimba atari ubuswaga Abalewi 20 ku murongo w'icumi vuga niba ndasoma mu izina rya Yesu Abalewi 20 ku murongo w'icumi havuga hati umuntu niyasambana n'umugore w'undi agasambana na mukamugenzi we uwo musambanyi yarusasiga 3 n'uwo musambanyikazi ntibazabure kwicwa haleluya amina ndafise akabazo hano iyo bafashe umuyisilamu n'umuyisilamukazi asambanye aba baramwica cyangwa ikindi kibazo hajya nimba batamwica mwebwe iri tegeko mwaritwaye hehe ongeraho kandi ikindi baramwica bakaba babica ngaha muraza kubimbwira sibyo ego haleluya amina ariko abantu b'Imana Imana yarababikiye icyo tuzi abantu barabikora za muri zaburi Zaburi 50 ku murongo 21 mwari haravuga hati ubizi icyo Imana yababise nubwo mutamwica ibyo urabikora nanjye ndahora bo murafata ku isabato mugakora ibyanyu mukabona Imana yihoreye ngo nta ngorane ukibaza ngo mpanye nawe ariko nzobiguhanira uko bigenda bikurikirana byose ndabishyira imbere y'amaso yawe Yoshuwa 5 umurongo wa 11 haleluya amina umviriza abantu b'Imana hano turi mu kigwa kivuga manu yaraheze ya ijuma n'isabato nuwe musi Imana yejeje nicyo dushaka yishure nyuma ijuma yarejejwe tutangwa ukwezi narashitse iby'amanu mumvirize bukeye uwo munsi wa pasika ushize bagitende muri icyo gihugu baca umudutsima dutambiwe bajya n'imboga zikaranze neza maze uwo munsi nyene bariye ko kugenda kuba muri icyo gihugu manu ntiyongeye kuboneka komeza Abisirayeli bongera kubona amano kundi ariko naka bakomeje kujya ibyego byo muri icyo gihugu cy'Ikanani haleluya amina ibintu bijyanye n'amanu byaheranye n'ubugaragwa mugabo bavuye mu bugaragwa barateka nk'uko duteka ku munsi wo kwitegurira isabato tukabiririka haleluya amina manu niyongeye kuboneka bavuyeyo ahubwo yari kuvuga ati manu wiheze n'isabato yakiyihera akaca bivuga tukabyumva aho yahatiye ariko araharonka ze Qur'ani 4:47 havuze ngo na amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa none bararikora nimba Qur'ani bayizera iryo tegeko ribwirizwa gukorwa kandi igihano cyabariye bazirura isabato n'uyu munsi kiracyabarindiriye mwebwe nimukomeze gusa muyizirura mubeshera Burundi kandi Burundi ari ubw'umwidegembyo iminsi 6 irahari mugaguma muzirura hano ikigwa kivuga ngo erekana ijuma aho yahezagiwe sibyo nimba Imana yarayinjije mu byagezwe 10 namwe muvyereka kandi ivyo bibazo avyishuwe ivyo bibazo atara kuvuga ngo turabana mu ya mbere n'ama integrale turayazi erega mutanga na fonction publique turazize yishura ivyo bibazo umviriza bareke kazima bariko barigishwa n'uwo mwana wo muri gardienne mugabo kananirwa kwishura ivyigwe Wazashimwe ngoye yemwe isabato murazi ntimukora n'ibikorwa rusange yemwe wumva ari bande bahiterambere ry'igihugu nabo ibi isabato murakora ibyanyu ntibabitutse ibi yemwe ntabivugiye ngaha ati kwa muganga ntacyo wotwarinda ukabyara nta ngorane mugabe ibikorwa oya ngo ntiwemerewe ngo gusa ngo byemewe gukora ibyiza
ngo byemera gukora ibyiza mugabo gukora ibikorwa rusange ngo ntibyemera mani urumva ntibibi ni wowe nyine mbwira si urivugiye ngaha yido aho n'inama zokorana zitanguye gukorana inama ntarazana umwarimu aho ndamuzanira umufasha uwo muvandimwe ndabona byase mugo icyo yemeye kuba umwana wo muri garidiyoni urahawe ikaze iminota 15. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka dushimire uhoraho Imana umuremyi wa byose Allah. Mahoro n'imigisha byubuke kwa soje intumwa n'abahanuzi. Nawe suni n'umwarimu mwiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu zo mukurikiraza ku munsi w'imperuka dusabira tugumize muri abarahu amin. Amin. Reka manze nkengurukire abarimu bavuye hano bagikinisha amabuye nk'abana. Jewe ndarengeye gutora amabuye gucyo. Maze guhura n'abarimu banyu ba bosi banyu abashefu banyu barabizwe ko dutora amabuye gucyo. Sawa. Ahantu twatora amabuye nk'uko twebwe turabirengeye. Wera nyimba mu gutora ibuye ko kwishura ikibazo turazo nobe. Jenge nza ndigize turadutora. Ko nabonye mumenyere gukinisha amabuye. Munasubiza nawe mwayakuye mujye kubona amabuye y'abandi. Hama tuje kuvigwa. Niko bimeze. Ageze cyakora hajya muyasubize hajya. Hama tubandanye n'ivyigwa. Kweli. Nimba wo kumva ko ushaka kwangiye gutora ibuye abantu bakize n'umusaza. Je nishura ikibazo nisunze inyandiko. Utwandiko twose batanze ngutu. Twose turi hano. Aravuga ati ijuma twerekana hari Imana yagize gute yayejeje. Hemaze ko yavuze? Yego. Kugira ngo nerekane ko Imana yejeje ijuma nawe nk'umunsi w'Imana wavumwe. Umwe umunsi umwe Imana yavuga kuko ushobora kuza kwaza ikintu kimwe mu ibindi utabivumye. Eka twerekana ahantu Imana yavumye iminsi yaremye. Tumaze kubona aho Imana yavumye iminsi duce tugati muri ya minsi Imana yari yavumye yose yaciye ikuramo ibigira gute iraweza. Kuko nabivuze kubera iki iyi nyandiko muri Bibiliya dusenga ubudasi kandi iminsi yose niyima kandi abasaba ko twubaha Imana turazi ko yose yayiremye iyikunda. None wacunyereka rero twikubara yindi yari ipfumwe atabukwiye gusenga atabukwiye gukora ibikorwa byiza hari uwejejwe w'isabato ubaho gukora ku bikorwa byiza iyindi dukore bibi. Tweza abayisilamu tuzi ko iminsi yose gukora ibikorwa byiza none mwe mwacaguye imwe gute abari bakora ibyiza gusa iyo si bibi uwo mutera wapagani. Sobanura ko kuyindi minsi bemerewe gukora ibyaha gusa. Ngo bihame ngo gukora ngo ariko ngo ibyiza ngo ibintu ngo ndorama mana. None twe ko abasaba dukora ndorama na misi yose kuva alfajiri kugeza alfajiri uri ko ndikonje cyo kuruka mu by'Imana. Eka ngo mutari shetani. Uri shetani yaje kutugerageza. Icyo ari kugerageza twarose hano. Asharageta mwarimu naam ngo Imana ngo umugore ntiyogenda ku isabato guhageze kubyara ngo areke kugenda ngo kandi ngo icyo kwa ciki cy'Imana. None abanyonye imodoka nabo bamujanye ego icyo kiba kibi bamu ubwenge bwanyu buri kugiye kandi bamutwarira amahera. Umuganga karatera iserumu ntari ku kazi kandi arahembwa. Umuganga aza gukora pata kubyarira sakazi kandi arahembwa. Umwubatsi ibitaro ntiyakoze akazi kandi yarahembwe. None rero ngo ni byiza ibyo kubera azi icyandiko kiza kugukubita reka nakiguhondeshe ahana kwepera Itanguriro 3:14. Igitabo cy'Itanguriro 3:14. Je narizi gabasaba atakwera umunsi ubari w'ikiruko bagenda kubyara ko barabyina bafashwe n'ibise. Inyandiko y'umubwira iti igira ngo iki uwo Imana barira iyo nzoka. Imana kuva mu irema yabwiye inzoka ngo iki nabivyo ngo kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishyamba. Bandanya uzokoga inda hasi uzajya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. 15 hagira ati nzoshira inyama hagati yawe n'uyo mugore hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe. Ego uzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsitsiri. Komeza kandi abarira uwo mugore abwira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda ati
uzogwiza rwose umubabaro wawe ufise iki uzokwa muvyara abantu babaye uzokwa muvyara abantu ugize gute ubabara ahubwo nayo ucagezwe cyaho cyo kuruhuka imana akire ku mugore ntababare kubera neza itegeko ryo kugira gute kuruhuka kubayo none umva bivuga ikiryo eka iyo yifashe ku munwa uratangara nyine babivugira iki kandi umugabo wawe uzomuhorera inyota indira ubu rero abagore b'abasabato kubara mwamwarutse ku isabato abagore ntibashaka abagabo ku isabato abagore hariya mugize inyota ntimubarondera ku isabato bose ngo cwe aho nkozo habagwaye aho bakandanya harabandanya naze kuganza abarira Adamu nawe ati imana ibwira Adamu nayo iti kumva umugore wawe ngo kumva umugore wawe ukajya ku gitsina n'abakubukije ntuzukijeko uzaniye ivu umuvumo uzokwama ujya ibiri ivuye mu bibiri ivuguta banza urindire ko mwebwe rero mwahawe isabato abagabo mbega b'abasabato ku isabato murajya ngira ntibarya murajya nimba barya naho barya batarushe murajya muriba imana yatanze itegeko umugabo wese adoshira ikintu mu kanwa banje kugira gute kurura kugira ngo urabye kurura rufatura amatafari gutunyonga amamoto mu mutwe ni sawa wewe ku isabato ngira bajya ibyo bivye nimba mutarura imana yatanze itegeko ko abantu bose bazorya barushe abagabo none muraza kurya uno munsi harekanwa n'amazi atakotse ariko ayanyweri reka nimuperereze murabe ko ataho yayiri iriho n'iteka bitwa ryanyu mu rushengero mwari baravuga ati urya isabato n'amagorwa ucutana ibuye hajya uratereka ngo nyereka ahantu ngo isabato ari amagorwa reka ndayakwereka ko se yadasanzwe n'amagorwa kuri bajya bato barya ku bapasitori nabo n'umunsi mukuru n'amahigo Amosi 8:3 Amosi 8 ku murongo wa 3 nyarotsa inyandikiragira iti mwamugenda kuba abantu ku isabato bakaryoherwa bariye ko bararira yego nukuri ingorane agira ati 8:3 kuri uwo munsi indirimbo zo mu mpera zizohinduka umuborogo izo ndirimbo hariya muvuye kuririmba icyambere azobara amaborogo ku munsi w'imperuka ni ku mwami waragize ivyo bivuzwe n'Imana imivyimbi izabanyisha hano hose imivyimbi abantu ngo baririmbye uwo munsi Imana izoyiterera hanze bazoyishimurira hanze mu gacerere basha abamarika batera amashuti nimwumviriye mwemwe bagomba gusiriranga abakene nimwumviriye mwe abantu mugomba gusiriranga abakene nicyo cyo mwari wabwiye hariya tuzanye inda zigera hariya pasitori ahembwa kubera koza ku isabato anyonga imodoka agiye ku isabato ariko umushahara baguma bandika uhaririye navyo nipanze muri Adventiste ndazi kuva muri iyi gushika iwanyu ati ntabyo nzi koma soma inyandikosha arabandanya mukavuga muti mbega imboneko z'ukwezi zizoshira ryari imboneko z'ukwezi zizoshika ryari ngo tubone kwishorera amahonda twe mwajanye ku isoko canke isabato igere ryari ngo tubone gutundurura ingano ngo tubone gutundura umuntu azi ikirundi gutundura no kugira iki no gusahura sukwiye no gusahura ndabona umunezero eka gusa cyangwa isabato izogeragere ngo tubone kuyiba ayo n'amagorwa ku banyagihugu bandanya wumviriye tubone gutundurura ingano ngo twishorere amahonda tuhendanisha iminzane y'ibinyoma utangure muhendanisha ya maresi ya inyona division mutangure guhendesha abantu dutuvye ingero yitwa efa mugatuvya za ngero mupima mukaza murapima ibigira 10 ngo muriko murapimura ibyo abanyagihugu bazana tukwize shekeri duhendanisha iminzane y'ibinyoma mutangure guhendanisha iminzane y'ibinyoma ku isabato ngo dushore ifeza twigurire abarushwa dushore n'inkweto twigurire abakene ati n'abakene bishira inkweto zabo uraraba hano bagenda n'ibirenge haratambaye ibirato hajya barimo mwebwe mwabimatse ku isabato muyabakura bayisana kuwukwa mutera ba kundaba si wewe nyeri wagira ivayo nk'umusiramu acaraza harimo ngo Imana nibyo mwaranye mu minsi 6 ngo ku munsi wa 3 Imana iraruhuka siko yavuzaga yero none nk'ubuwatsi no shure ahejeje mwagomba cyo yubakira washaka ko iki Imana yararenge tindarangije imaze guhetsa yicara mu nganji yayo sasa none ameze nka wewe uri ndero kurondera ibyo ugira ubeho reka ubongera witumenye kumwe ari Imana wewe wahejeje ikibazo ngorane none umureka ariringanisha n'Imana Imana ngo yararuhutse ureka nanjye ngo cyende ubuka wewe wahejeje ubwenge barakubikugiye umuntu hanye ipfu Imana yarumvye yoganisha wigaranye n'Imana wewe muko Imana yose uragenda uhu n'agasuzuguro Imana yaraje kurema byose nta gishasha kihari nta cyatuma reba na nyirema
ariko uracyagore ukeneye kubaho. Acaraza mwarimu ngo ijuma ngo nta namwe yanditse ntibona mukwere mu wa mbere ko ndamwigisha iby'ijuma. Paji 195 urupapuro rwa 3 n'ukwa 4. Paji 195. Inasema havuga ngo iki? yumvirize neza ngo Imana irangije kurema ijuma yazanye ibuye ngo nta kindi kintu yasubiye kugira gute kurema ngo none ngo yaremye ibiki. Yari yaremye ibiki kubaza abasilamu. Inasema havuga ngo iki? siku hiyo moja ati uwo munsi umwe Mola akamuumba Adamu. Imana yaremye Adamu ku munsi wa ijuma nta n'ibyazo. Nabii Hawa arema n'umugore wiwe Hawa ku munsi wa ijuma ambayo ni siku ya Ijumaa. Iyo ni munsi wa ijuma niwo munsi Adamu na Eva bagize gute baremewe. Ivyo warubiti wewe Navyo yarazi. nta vyatsi masikini ya Mungu. Nta vyatsi. Twebwe twaremye ku munsi wa ijuma wiyahure. Kubera runo munsi uriho ni kubera hari habayeho umunsi wa ijuma kuko niwe Imana yakuremeye ko. Acha aravuga mwarimu Abayisilamu tuzi guharura iminsi. Urumva ngo tuvutegwa yo mu rusabiti ngo ntitwabwira abantu ko kwa gatandatu yarutabivuga ye rusabiti yawo mu bijuma turatwe kwa gatanu si sawa. Yawo mu ahadi ni dimashi ibyo kwa Isilamu bose barabizi. Umusilamu atazi ibyo bibayizi. Ikibazo sasa wewe wageze ku munsi wa gatandatu ugeze uhereye watanguye guharura uvuye nakutubwiye ko kuno munsi wa gatandatu ari wo gusengera ko mwiwe wisunze karandiriye yande. Enda bakarorero aba batuka bakatolika ngo ipago papa ngo ni cyaro cya shetani ndabaha inyandiko ninazi yuko papa ari maraya mukuru. Ntaca ntangazwa n'abadivantiste bo munsi w'indwi gute gukoresha karendiriye Gregoriye muri abadive yapazwe na papa Gregori kubera ko karendiriye ko mugira ko mwiwe kuri karandiriye y'iwabo rero. kuri karendiriye y'abadivantiste nimutwereke mwamuharura umunsi w'isabato muhereye ko mugenda kuri karendiriye papa Gregori Hoho turi mu kwezi kwa kangahe barabizi kuri karandiriye y'iwabo. twebwe n'Abayisilamu turaza kumenya ko izuba rirenze umunsi uraheze uwo uratanguye sawa. Twariko duharura kubera icyuma rero bimeze bityo ni ukuba twigiye ku ntumwa y'Imana nde Muhammadi waduhaye ukuri kw'isi. Twebwe no karendiriye z'abantu ushuze bari muri mukuri ukuri kwahe reka ndabasuzume. Nimwavuze muri abasabato mubahiriza amategeko y'Imana guharura 2:8 igitabo cyo guharura ni ipimira ubwenge bw'aba bagabo safi. Nyarutsa 2:8 yego igitabo cyo guharura hati ku isabato muze mutanga abana b'intama 2 muze mutanga abana b'intama 2 yego b'amasuguru batarengeje umwaka. Ikibazo pasiteri wari kurigisha hano uko muri 2 uno munsi intama 2 mwazitangiye ku rushengero nimba mutarabateka muto umwe nyereke ababonye intama 2 aba mwati mwe muhawe isabato ntimurimwo kuko izo ntama 2 ntazo muronka mwaba mutanga bozikura nta namwe muzikura. Rero kwishira ku bitari byo muragoye ku munsi w'imperuka. Ikigira gatatu mwarimu abantu bigeze bahabwa iki isabato hariya nyene mwarimu gusubira mu byagezwe 15 nyarutse igitabo cyo gusubira mu byagezwe 15 ndabeke ko abantu isabato ntibaraba. inyoni kiragira iti kandi nabuze wibuke yuko bari mu buja ngo wibuke yuko bari mu buja mu gihugu cya Egiputa jewe Uhoraho Imana yawe nagukujeho ukuboko kw'ibonezi kandi kubanguye nicyo cyatumye jewe Uhoraho mbikugera kugira gute kuziririza umunsi w'isabato. reka ntibarize n'abasabato bari hano ku isabato yahawe abari mu buhungiro mu gihe cyo kwa Farawo bari mu buja mwebwe mwariyo kugira twumve ko amategeko yabo mu buja mwe yabaraba. zana pasiporo turabe mupfayo. mwe mwari impunzi mwebwe kubera bari impunzi nicyo gituma Imana yacu bari injya zivuye mu icu zitwa manu. Abo nibo bahawe amategeko y'iki y'isabato nabo nyene yarabananiye. Urabyumva wowe gatutse uri mu Burundi ngo hacewe ndimo abari mu nkambi Bahama ibyabo biraturaba twebwe abarundi eka ku bantu tuvuze ubwigenge turi mu gihugu
ubu bariko bararya intete natwe turya umuceri ubu baraharurirwa no gusohoka inkambi birasohoka reka aba nibo Imana yari yahaye isabato mu buja bwo kwa Farawo kubera babangamiwe bamaze kuva kwa Farawo Imana ibaha ikiruhuko kubera bari indushi mwe muri indushi nibatubwire uno musi w'isabato irabaraba mwarimu bacasaba ko bari 47 ngo Imana ivuga ngo dukurikire isabato nta soni ubu bashaka ku ruhande turi hano kane 47 bagira ati kwizera Imana nyiri imbabazi yari muhe yego yemwe mwahawe igitabo yemwe mwene ibyo twamanuye vyemeza ivyo mufise imbere yuko dukebanye mu maso hanyu hakaraba inyuma abakebanijwe n'abandi bari mu buja si twebwe bandahanya harabandanya tukabavuma nk'uko twavumye abantu bahemutse b'isabato nawe nyene mukwiye kuvumwa ko nta ntone zibiri mwatanze ntawe mwasiramwe nkuko Yesu yabikoze bahemutse mwere mwabaye ibihemu bandanya turabandanya tuti kuko itegeko rya Allah ni maka ni ngombwa rishyirwe mu ngiro yumvise itegeko yacagarukana isabato itegeko rivuzwe hajya ryo kubavuma ryo rija mu ngiro ryo kubavuma si iry'isabato mwe mwavuye ku rusengero muza ngaha itegeko ryo kuvumwa ni ngombwa rishyirwe mu ngiro aricyo bituma mvuga ngo umwisirayeli wahawe isabato uri kivume na Bibiliya bishingira intaha Yosuwa 7:12 hagira hati nimba muri Abisirayeli mubivume icyo ibivume byo mu muriro komeza hagira hati icyo nicyo gitumye Abisirayeli badashobora guhagarara imbere y'abansi babo bakabinjika ibitugu imbere yabo kuko bagize gute bahindutse ibivume muri bivume mba muri Abisirayeli muri bo Abanyisirayeli n'ibivume abo baravumwe n'iki n'Imana nicyo cyamuge byose mwisa guteza akavuyo ego kweli turaje bazaniye Adventiste mu kanya burya umwanya urabana mwe murakenya ayo mapantaro neza salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tubatunge iminota 10 tugende yego yavuze ngo twabagije utubazo nk'abana bo muri garidiyene reka ndababwire tubaremeshe twebwe turi abana bo muri garidiyene muzanye ama integrale fonction primitive trigonometry turiyo ivyo n'ibihano vyo ku rwego rwo hejuru ni turi abana bo muri garidiyene twabishize ngaha ku mugaragaro kugira ngo tubereke yuko isabato iriho n'ikimenyamenya tubabaza ibibazo genda ukuraho kimwe si kuvuga yuko twe tutazi ibiharuro tuzi n'ibyo ku rwego rwo hejuru fonction primitive integrale trigonometry ivyo n'ibiharuro vyo ku rwego rwo hejuru abakishareria ntasubire kubesha ishuri ibibazo hanyuma ibibazo twabajije isabato iri mu byageze kimwe vy'Imana kandi ihuye n'icigwa twereke inyuma mu byageze kimwe vy'Imana ni itegeko rya kangahe yavyerekanye yemwe abakristo haleluya yavyerekanye turabandanya hanyuma atangura kuvuga ati isaba atangura kuvuga akwepa ntiyigeze yerekana aho ijuma yahezagiwe soma kuva 28 heko kuri 11 kuva 2011 hera ku murongo w'8 cyane ushye kuri 11 urumva ariko arasaba icyatumye Imana ihezagira uwo munsi hanyuma iyindi ntiyivumwe wibuke ariko araza ndasaba mu izina rya Yesu amina mbere ku murongo wa 11 kuko iminsi 6 ariyo jewe uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose ntaruhuka ku munsi ugirindwi uburongo bubiri itanga impamvu yaributse ku munsi ugirindwi ihejeje kurema nicyo cyatumye jewe uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza ikibazo twabagigereye n'iki twereke muri Korani musanze mwemera
ahanditse ngo nicyo cyatumye jewe Allah mpezagira umunsi wa ijuma nkaweza. Twashyize ikibazo ngaha hajya muri cya garidiye. Icyo si cya garidiye, ni ikibazo cy'ubwenge. Ni ikibazo cy'ubwenge. Mbere rero tubona kwigisha ibiharuro, amaintegrale na trigonometri. Rero ntusubiye gukengera abantu ngaha, ahubwo ishuri ikibazo ureke kurara uhangana n'abantu. Turabana n'ibindi kandi bavuze ati mbega iyo umukenyezi afashe n'imbanyi, genda muri Matayo 12:12. Niyo umukenyezi afashwe n'imbanyi, ngo mbega ngo bamutwaye kwa muganga rero ntibaba bakoze 12. Sijewe sindakwishura ibyanditse uryo kwishura. Soma mbega none umuntu naruta intama cyane, mbega none uwo mukenyezi afashwe n'imbanyi ntaruta intama cyane. None rero biremerwa gukora ibyiza ku isabato. Amen. Umukenyezi agafashwa n'imbanyi mutwara kwa muganga nta cyaha kirimo. Turabandanya n'ibindi. Hari ikindi aravuga ngo mbega abadivantiste ku isabato ntimurya. Yabivuze. Mwishure soma kuvayo 12 ku murongo wa 16 na 15. Urumva utanga inyandiko. Apana dutanga inyandiko zidutomeza kuvayo 12-16. Ese ibyo bibazo yakwishyura nk'uko nyene. Kandi ku munsi w'intangamarara mukoranywe no kuba ikoranyogera, no ku munsi ugira indwi haze habe irindi nyene. Ntihaze hagire igikorwa na kimwe gikorwa kuri uwo munsi atari igikorwa cy'indagusa. Haleluya. Amen. Ndamwishyuye. Yongera abona twiriwe inzara yongera atangura gucanga ibintu. Ego mwebwe mukorera kuri kalendriyo Gregoriye, ngo kalendriyo Papa Gregoriye 13. None isabato iharura gute? Yabibajije mwishure 2023-15 uko nyene. Soma apani mvamutwe. Ndasaba wizira rya Yesu. Amina. Kandi muze muharure iminsi muhereye kuri uwo munsi nyene ukurikira isabato. Isabato n'uno munsi, yego ni umunsi w'indwi kandi bose barazemera namwe barabizi. Rero umunsi ukurikira isabato nejo kandi na wewe mwenyekiti wabuze uti ejo ni yaumuli ahadi. Bivuye mu ijambo ry'icyarabu wahadi, kisigura ngo kirime wagitewe n'ibyo. Rero ni umunsi wawe. Amen. Hanyuma yongera ahereza ku kindi ngo ku munsi w'isabato barashikana umwagazi w'intama. Mbega mwebwe uyu munsi ku isabato muratanga ikimazi cy'umwagazi w'intama. Yabibajije. Mwishure Abikorinto ba mbere 5 ku murongo w'indwi. Turamuka Abikorinto ba mbere 5 ku murongo w'indwi. Uko nyene ese yozarisha nabo nyene guko nyene mukuri. Mwatwa ko tutakwita uwo muri garidienne kandi utazi kwishura. Jesi twende tugutegera twego. Ego kwego hagaciro nyene n'umuntu twende. Ariko mbere 5 ku murongo w'indwi mu izina rya Yesu. Tubinama Yesu yaratanzwe. Nuko mukureho umwambiro wa kera kugira ngo mubayiroberisha nuko mutari mu mwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika yacu watanzwe kw'ikimazi yaratanzwe n'inde? Ari we Kristo. Haleluya. Amen. Yesu yaratanzwe byaraheze. Hanyuma ikindi agomba ngo dusubiremo nawe mubazi cyandike cya buri munsi bandanya. Hanyuma ikindi yavuze ngo ku isabato ngo bategeza gukebwa ku isabato, ngo gukebwa ku isabato, ngo none uyu munsi mwebwe murakeba abantu ku isabato cyangwa ntimurakeba? Abaroma 2:8. Soma Abaroma 2:8.
inyishu ziryoshe kwe yego ubwo twebwe dukoresha imvamutwe oya uzoraba kajya gakamera kiwe yego kugira ngo nibabishyira ku rubuga hari ntuzokure ko na kimwe ego kameramani ntuzokure ko na kimwe byakugure ko uzoguma tubaraba ko mutabigabanije nza kuva hamwe mpaye linki abaroma 2:8 mwumvirize ndasaba mu izina rya Yesu amina kuko umuyuda wo ku rukoba atari wo muyuda kandi ugukebwa ko ku rukoba ko ku mubiri atari ko gukebwa ariko umuyuda wo mu mutima umuyuda wo mu mutima ni wo muyuda kandi ugukebwa ko ku mutima ugukebwa ko ku mutima niko mu buryo bw'imwemu atari uko mu buryo bw'inyuguti haleluya umeze atyo ndashimwa n'abantu ariko ashimwa n'Imana abisiramu ikibazo ni iki ego muzi ugukebwa ko ku rukoba ugukebwa ko ku mutima ikibazo ni iki mbega mwarakebwe ku mutima icyo ni icya mbere icya kabiri agatora imbuga isaga aho yitema ku mutima icyo ni icya mbere icya kabiri gukebwa ku mutima bisobanura iki ndasubiramo rero isabato tuzuma turuhuka no mu ijoro saa 6:6 2002 yego ariko uhera mu itanguriro kabiri hahandi muri garidiyene babaza nk'uko Taramuka ibibazo ngibi bituri abo muri garidiyene ntimuze kutwihenda ko oya mugombe muze tubigishe ibi biharuro ibi twagombye abantu bose babibone reka tuze tukwigisha integrale fonction primitive n'ibindi trigonometry n'ibindi ego bandanya Yesaya 6:6 isabato turabiruhuka no mu ijuru rica n'isi nshya tuzobiruhuka soma ndasoma mu izina rya Yesu kuko nk'uko ijuru rishya n'isi nshya ibyo nzorema bizohoraho imbere yanjye ni ku rubyaro rwawe n'izina ryawe bizohoraho ni kuhoraho agize igihe kizoza uhera mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi no guhera isabato aho ni mu isi nshya muri kazoza ukageza ku yindi aho ni mu isi nshya abantu bose n'abisilamu barimo oya barimo n'abanyera n'abantu na idirisate barimo badanya bazohora baza gusenga imbere yanjye ni kuhoraho agize ariko niyo wihana ni kuhoraho agize ikibazo ni iki muriko ikibazo ndagusabye twereke nawe ahanditse ngo igihe kizoza niko Allah arabiza guhera icyuma gushika ku yindi icyuma abantu bose bazohora baza gusengera imbere yanje cyose kirumvikana nticyumvikana ntasubiye gukwepa atitunga oya twebwe twemwigisha guhera icyuma gushika ku yindi icyuma abantu bose bazohora baza gusengera imbere yanje n'ibintu byumvikana ahubwo gusa byari byiza bakavuga bati ukuri turakumva reka duhungike inyuma birasaba nyine ko baza ahubwo tukabigisha abagaragiye bakabigisha kuko niba umwana umaze igananirwa n'ikibazo cy'umunyeshuri karabaye icyiza ni uko baza tukabigisha ahubwo ati bimenyetse gute mubeko kuma baturusha rero yumvise ingene umwarimu wacu pasiteri wacu yishe ibibazo raha mukuru kw'Imana Pastor Benga namushimiye ati nabyibagira ibyo wasomye nawe wari wakumviye ako sinshobora niko nancika ni nyandiko yasomye yanarivuze no ku muntu yavuga ati twebwe dukorera inda gusa ku isabato ego ibyo bikorwa rusange ntitwimwo bakora ibikorwa by'inda gusa mana ngo ryabivuze ari ngaha afite ngiyi kuri YouTube kuri YouTube amarushaka mwenye kiti ni karibu muri babandi bari muri rya dini bitatwa twakurinde kwa Yesu ego yemwe nabo wishima rero mbere ibintu
bikomeye twengaha turabifata ushaka nyuru ibyo twavuze ejo uje kuri YouTube dawa TV Burundi uco bisanga niko birarengana n'ubu ndiko ndavuga sitwe twene turiko turikurikirana buryo uvuze akantu haya tuba twakabitse mu mutwe abo batombo rero baritangaje mwe mwari mu byanyu ababere babisomye burya batumvishije yego idiri ninda gusa yego urakoze kubera ko turaroha turushwa n'abantu bindi ubu twarushe n'abantu bindi ariko ntacyo twereka dukorera imana ingo yamita twe tuzojya mu ijuru reka tubuhire mw'isi urahawe ikaze rero iminota 10 ukabona abantu babyibuha utazi ikinyegeje inyuma Allahu Akbar. Burya namuntu mugura akanyobwa pastor yavuze iyo jambo bamuhamad mba nibakorera imana bakorera gusa n'ibyo imbere mumumera akanyobwa ariko burya zizohora nubwo mukora n'ibyo imbere zizohora burya izo ni inyogosa turatangwerera kweli ni wowe wabyivuge kuyandikira ingani mu ryasomye uri kuvaya 12:6 kuko bakorera iki inda mwari mwitisa nawe aca noneho yabyemeza 100% aho yacabwa zicanitse muri Amos 8 kangahe 3 gushya kangahe 5 hasome kwanza wumvirize Amos 8:3 nyandika igiriti kuri uwo munsi ndiyo indirimbo zo mu ngoro zizohinduka umuborogo ndiyo niko umwami w'Uhoraho agize n'izindi z'abanyisha hose bazoshibirira hanze mu gacerere nimuziriyemo abagomba gusiga ibanga bakene ndiyo no kumara imazwa zo mu gihugu mwebwe mugomba gusibanga bakene nk'abamwicakije ngaha ndiyo no kumara imazwa zo mu gihugu ukavuga muti mbega imboneko z'ukwezi zizoshira ryari imboneko z'ukwezi zizoshira ryari tubone kwishorera amahonda cyangwa isabato ngo tubone gutundurura ingano tubone gutunga muce kwira abakirisu dutuvye yitwa Efa tugize shekeri ndarisha iminzane y'ibinyoma n'amambo bakorera iki inda kwisabato imana ibahezagire mukorera inda kuri kubaja ku mugaragaro yego bano kuri kubaja ku mugaragaro kweli mani guhezagire yego acagendera kwa Paulo wa musazi Paulo acagendera kwa Paulo kanda kwigisha yagiye mu bikorino ba mbere 5:7 kuri Paulo ngo Kristo niwe nama yawo abamera ko Yesu ari nama mareka bakondera mu bakristo nimuduze na rero abamera ko Kristo ari nama mareka bakondera abe ibyo batubwiye abamera ko Yesu ari nama mareka ko ari imana nabo batubwiye ko ari intama nacyo bavuze ngo ni iki imana kumbi y'amana yabo ni intama abagize basangina intama ibahezagire kabisa murahaye muravuga ukuri mukaza ayo mapantaro y'amavesire bambaye kweli ukuri kwaja ku mugaragaro mwarimu naam atakana asoma igitabo cy'abaroma abaroma 2:8 kabisa 2:8 ngo bavuga bazokebwa ku mubiri ngo bakebwa mu mitima ariko bakubyutse ukuri itegeko ryo gukebwa ku mubiri ni itegeko Imana yasezeraniye zina muhungu wese 17:14 itanguriro 17:14 itanguriro yandika igiriti udasera ahonyene kwise sentire basera muri fresh inyandika igiriti ikintu cojayo kandi nihagira izina muhungu kandi ngo nihagira izina muhungu atakebwe ku munwa w'icyo yambariye pasitori ku munwa nyene we awasize sentire noire atakebwe ku munwa w'icyo yambariye hajya hari sentire noire azarandurwe mu bwoko bw'abantu b'Imana kumuyusha umuntu w'iki Imana uri wa satani wewe kandi isezerano ryanje izoba ku mibiri yanyu yamaze kugaragara twebwe turagana n'abantu ba satani unapinze ndaja mu bahanuzi bwa Energy White
yabiri kumura abasatani jana kwijana uvuze pyo ndakujanayo safi ndaguhonderayo ivyo rero byavuzwe nawe koko mwarimu ushaka guhana imbwa witega amagufa abantu bavuga vyo yaba hari sherereje wayiti kweli bavuze vyo cyo neza safi tugende mwarimu naam amaze kuja kwa Paulo Paulo si umuntu wiba Paulo yari umusazi niyo mpamvu bagati gutegera uhehe mu mutima ku mubiri sugira iki sugutegeka yari umusazi 11 16 bikono ba kabiri inyaligira iti ndiyo ndalivuga ndarisubira jewe Paulo hagira unyumvira ko ndumusazi ni hagira unyumvira ko ndumusazi ahandi ho unyakire nk'umusazi ni munyakira nk'umusazi ni nabatasoma amajambo y'umusazi wana urasara mukanyurambura amapantaro y'umuki ngo ndaje naje kwinira gatoya hagarara unaje gusoma iby'abaki abasazi mukanyurambura ipantaro n'igoti kazigawe ivyo mvuga jewe Paulo simbivuga mbitumwe n'Imana ariko ndabivuga nk'ufashwe n'ibisatsi ujya kuravugishwa n'ubusazi takiburu nokuzamajana basazira Imana timuza mugira iki museramu uyu naho umusazi nabo nimuza mugira iki museramu uyu naho ashashigikira umusazi bene bahava asara nkawe asara Imana ibimurinda ariko napasarira nga twambaye ibara dukubita amabere kuno bayakoresheje ku murongo hatwe ry'amabuye yego vrema agere gusarira hakurya kweli mwarimu acaja gusoma 28 ku payo asomera hano igitabo cyo kuva 28 nyandika iti ndiyo wibuke kuziriza umunsi w'isabato hagarara Imana ibariye Mose ati wibuke kuzira umunsi w'iki w'isabato begira ijambo rino mu bwicishanye mu rudende nta kirundi yo Imana ikibwira nde Mose none uyu mugabo ni Mose wewe uri Mose jamani uyu ni Mose eka tamugira na konexwa ziduga neza wibuke kuziririza ntiyavuze ngo mwibuke ni wibuke wewe uri Mose inalirahi Marimu tureke kuba Mose no kuba nukamazina tagari nukamazina wa Mose wapi urakunda dunyuri kazikaye tugende mwarimu amaze kuva ngaho ko bakunda dunyuri mwarimu Idrisa yamaye Yosuwa 12 ukabahawe itegeko ry'isabato bahabwa n'isabato baranano kubahiriza amategeko y'isabato baca bahinduka iki ibivume n'ukuntu bagarije amategeko y'isabato satire bananira umvukuntu byagenze 2012 Ezekiyeli 2012 Ezekiyeli ndakujane kwishuri 2012 gitabo cya Ezekiyeli tugende n'umwanya inyandiko yagira iti twagiye n'umwanya ndiyo kigeretseko mbahana amasabato yanje ngo bikimenyetso hagati yanje namwe ikigeretse ati mbahana amasabato umva rimwe eka hariho n'indi sabato bahawe itandukanye n'iyo munsi wa kangahe w'indwi niyo sabato bahawe itariki umunsi wa karindwi goma ndayikwereke impamvu atari mwebwe ifite banye nabo bazihawe kugira ngo mumenye yuko ari cyo worambeza ndiyo ariko ari inzu ya Isirayeli n'abarundi barimwo bagiziki abinzu ya Isirayeli bagiziki barangararije bari mu bugaragwa nabo barabaye mu bugaragwa niba bakigendera ku mabwirizwa bakigendera mu mabwirizwa yanje hagara kwanza mwarimu bamaze kugariza Imana ikirabavu uvuze ngo umusabato uvuze ati ndikivu ujya mwebwe muri bivume amwaravume mwebwe katikani kweli jamena bari kumuvumo w'Imana bari gusama kwa dagiriki baratataye muri bivume katikani ega nta gihugu kitabamo umunyisirayeli mwarimu baratatanye kubera bavumwe n'Imana ngiriza rero kweli somera Yesaya 1:13 cyangwa kuri mfufato byagenze safi kabisa cyangwa mkana muda inyandiko iti nimukongere kushikana amashikamo atagira kimazi yabaye sokorero ajya mashika ruburugo ngo yari yino musi ngo nimukongere kuyashikana atagira kimazi imibavu nigisesema kuri jewe ibintu bisesa n'Imana ibele ko zameje y'amasabato kwanza gato
isabato mu bintu bisesema imana icya mbere ni imibavu, ikigira kabiri imboneko z'amezi, icya gatatu ikigira gatatu amasabato. ku misabato bisesema iki? Imana bariko batuzurira iki? bariko batuzurira kabotse. bisesema iki? Imana ibintu byabotse mu kubitanira iki? nashaka tube turadahwa byarabotse birasesema iki? Imana nari mu biranashisha kweli uvuze isabato n'ikintu gishisha bisesema Imana, bisesema imana. Imana yavuze ati nigisesema kuri jewe, birasesema imana. reka nudukwegera kaga wa mugabo we, niyo mpamvu yesu yacaza kudukura ku uyu muzigo w'ibintu bisesema imana. 12:8 Mariko 12:28 Mariko yavugira iti yesu aduka ku muzigo mu bisesema imana. umwe mu banyabwenge b'ivyanditswe haje umunyabwenge w'inyandika pana wewe aramubaza abaza yesu ikibazo azwi mu banyabwenge b'ivyanditswe abo kugira ngo amenye ko abishyuye neza. Aramubaza ati ibwirizwa ry'imbere muri Yesu ni irihe? Yesu aramwishyura ati iry'imbere ni iri, muri mwumve mu Bisirayeli, Uhoraho Imana yacu ni wowe Uhoraho wenyene, kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. irigira kabiri ngiri ibwirizwa rigira kabiri mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda, nta rindi bwirizwa risumba ayo. ko yesu atasizemo igisabato. Yesu ni umusumvyi ubwenge, yari yanyoye saporo, yari yanyweye urumogi, yari yanyoye urwagwa. eka yesu ntiyasizemo isabato kubana ibintu bisesema iki? Imana nimututeza akaga yo twishakira amahoro dushaka n'ibintu bitumotera amatagana hiyo numvamwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Islamu takbir, Allahu akbar. Abakristo imana ishimwe, muragize neza. Burya ngaha twari bamwe kuva dutanguye, uyu si umupira, ni inyandiko zisobanura izindi nyandiko. Nimureke gufana. Wowe nyimba uri umuyisilamu wumva ati ibi bintu n'ukuri jewe bavuze ndakwiye kujya mu basabato, n'ukuri genda. Erega twe tuzojya mu ijuru, iri ni ijambo ry'Imana. Nitwo abandazi bavuye iyo bava baturira amatike baza ngaha, twe turi mu ijambo ry'Imana. Nawe ukaba uri umukisi wumva ati ibi bintu n'ukuri kuva aho bampembeye ndabivuyeho, tuzojya mu ijuru. Aha ni mu isi, sawa? Reka rero dufate umwanya w'amatangazo. Uraza kari nyuma n'ibibazo n'inyishu. kari nyuma karahinda. Kari nyuma karahinda.